Laipu hayang subscribers noman moilan de hadoba channel ana hadoba video kaya pona yabu awang na cha dam nang. Tenyo to man singa ya lak chine ana cha ya lak chine karong yung ngawlan ya penang. Manyi tawa noman de phabu ngawlan me tawa hake yang ki Sikkim yang mo lembu me kada panli yang ki ane 80 dokter kada sadong mantau bangonang ki sa daw hake phayang ki tenyo hadaw tang ma chai bua kada 18 ngoya libu chainang ane 98 dokter kada sadong ngoya mantau ba ngopu hadaw Sikkim yang mo lembu chang hake noman de pawa chadam nang. Teman by Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang iyo hadaba yang mo lembu kanda paya chama bongbu phabu lai bulan moilan de ni sibuba ngawlan hakangonang manyi hat plinyi Nagaland University Kohima campus and a Central Institute of Hindi Accra ni sayang ni seminar organized na mengingi hado seminar akyang nyuwa teman Northeast kadong ma hangke Hindi ngawa calo na damlak hado ma ya phanyang seminar ya pungoyangki hado seminar ma teman pai Nagaland Governor La Ganesala chief guest na nyagengi chief guest i bua Hindi ngaw man bua Hindi ngaw sing bua Naga culture hado myang damlak china se man bu aji hayang bu Naga kadalan tuman alau mi India kadalan pai hangke communicate ne myang oklak ana hangke mi India kadalan bai jam mangolak hadau jingna malak wongpong se teman bai governor kaya hage yangki Nagaland University Chancellor and a Vice Chancellor lanayo Hindi ngawa malak wongpong se yangki Northeast kadalan Hindi man gama alau India kadalan bai tai sabsabu oklak aneng tai ngabu oklak hadau jingna Hindia malak wongpong se teman bai Vice Chancellor and a Chancellor lano ibu laibu molanda chadam nang lem sebaba ngawlan hakungonang Nagaland mengobu Nagaland contractor and supplier union lan manyi hat plinyi meeting ayangki eman meeting me eman ibua Nagaland ma au sin contractor lan ngonang hadolan khong gimbua opportunity taulak wongpong sai eman haki yangki adam contractor lana project ni lam chun bulan mangonang plinga chun bulan ngonang haki ye chibe project ka khong gimbuda haki tam phalak wongpong sai emana haki yangki ane Contractor and Supplier Union President pa ibua toman public kadalana hebak pime Nagaland government yemai yang contractor lan yemai tuiling bu alongai yeling igama tui soha bu yeso se domana hebak pime complain phana hayang bu toman mik yingi bu toman na yechai bu taxation na mangonang hadau jingne Nagaland me tui okha se bu yok bu ja tau jina hadau tai dolak jina se toman bai Contractor and Supplier Union President pa ibu moilanda chadam nang. Tinyi bungalan halan masonang lai bu molanda menyong panang.